السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kakati twagala tugenda kutunulira ku mixed exercise eno, tugenda kukozesa tanwin ze twasomye. So tuyina a'udhu billahi minash shaitan rajim, tuyina adin olaiti kama kisoka nchiwangala ku maddi eno ya alif nekibeera then no tachi dali ne tanwin nuga din twakirabye dda waggulu awo. Tugamba nti adin ghishawatun jahratan umyun raufun kalamhin sawin basitun alimun bi'run shiqaqin tubidem adin ghishawatun jahratan umyun raufun kalamhin sawin basitun alimun bi'run shiqaqin. Nam tujja kukoma insha Allah taala leero. Barakallahu fikum.